Ajde u Vlad. A? A te gubi. Najdi začas donese onaj poklopac. Ja ne volim. Jesi ti vidio kad je Todor bio? Da se bio zbunio najviše kod Ajme ti sad odlazi, jesi ti tamo radiš? Ne može da uči. Mislim, da je oko živ. Nisam bio znam Todor. Da, to nisam bilo pomoć. Nikako da stane tamo po Ej, ja sam koji zapjevajmo svi u jedan glas. S Kristom je život, s Kristom je spas. Jesi li škicu? Eto vidiš. Baju, gospod bratu. Snimaš, snimaš. Mhm. Što to može moći će to ugasiti. Ne, vidiš. Ne, rekla je Marija kad ovo za... I bolje se malo potiska dole. Dobro, neće.
Nemoj mene baš snimati. Čuli smo, draga braćo, drage sestre, kod prve postaje ko je s Bogom, ko se pričešćuje, taj istinski živi. U evanđelju koji smo čuli, Gospodin nas poziva da mi budemo njegovo blagovalište. Jani ono. A tu je, šta tu misliš, tu je. Ona većica. Pa neće ništa biti, ne treba tu profesor sad. Dobro. Očistiti savjest našu od mrtvih djela na službu Bogu živomu. A radi ovoga je posjednik novoga saveza, da po smrti za okupljene prekršaja i staroga saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu. Riječ Gospodnja. Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju Tvoju. Uzdah se u Gospodina, uzdajem silni, i on se k meni prignu i uslišava glaj moj. Ustani, stavi pjesmu novu, slava tvoj Bogu našemu. Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju Tvoju. Žrtve i prinosi nemile ti smo i do četvrte postaje. Čuli smo, Krist je život. Ko je s Kristom, taj živi, prima istinski život. Najljepši glasen se